Ona thengia ya aikari a kaunti ya Nyandarua gukira riria mara ateire nyina guikia kura ta uria igoti riathanite, githurano kiu gitinekika thutha wa kiama kia Jubilee kuhe Faith Gitau certificate. Faith araheirwo certificate thutha wa gwikithio kigeranio ni Jubilee na aria marahuranagira giturwa kiu o tiga Wanjiku wa Muhia. Kumana na ikinya riri ria kiama, murugamiriri wa atumia kaunti-ini iyo Wanjiku wa Muhia ni oigite ni amakitio muno ni itua ria Jubilee ria kwaga gutia watho wa igoti. Wanjiku oigite ni agacoka igoti-ini muthenya wa Jumatatu niguo atigirire watho wa igoti ni watio. Ihinda-ini riu Wanjiku ni okiriire uria urahuranira giturwa kia gavana wa kaunti iyo na tigiti wa Jubilee Francis Kimemia, kiuga niwe uramuhura bara ya kiuteti. No njuge githurano kia Nyandarua ni kiingirirwo na njira nene muno na mutongoria umwe uria watongoririe guthukia githurano kia Nyandarua kana uria urathi na mbere na gutaruranga Nyandarua ni Francis Kimemia, tondu niwe wokire na list yake na ni undu wa gwitikira political supremacy battle. No agicokia miario iyo, Kimemia ni oigite Wanjiku ndagirirwo ni kumwigwatirira tondu itua ria kumuikia nja riatuirwo ni aikari a Nyandarua. Nijue kumana androci ni mekuga ati macindo tondu ati nenda macindo ni ndia na ballot yakwa yaro imwe tu ira ndaheirwo oya gite kia governor, ya senator, kia women rep, kia MP na kia MCA. Mwena-ini wake Faith ni ateanirie miario ya Wanjiku wa Muhia ati ni arendererwo ni Jubilee, akiuga ni ahotanire githurano-ini kia wamurani. Ndio muhotani na no nie mundu wa Jubilee Party uria wathurirwo na kura 100,106. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwihaki wa Ndogo.